Spoštovani gospe, spoštovani gospodje, lep dober večer, lepo pozdravljeni na, lahko rečemo, tradicionalne prireditvi ob dnevu spomina na holokaust, ki se je zgodil ali razglasil 27. januarja 1945, ko so zavezniki osvobodili koncentracijsko taborišče Auschwitz-Birkenau in s tem tudi omogočili, da se je 27. januar zapisal med dneve ali dan spomina na holokaust. 27. januar obeležujemo kot svetovni dan spomina na žrtve holokausta, ko so med drugo svetovno vojno Hitlerjevi nacisti v koncentracijskih taboriščih smrti usmrtili okoli 6 milijonov Judov. Na ta dan so zavezniki osvobodili nacistično koncentracijsko taborišče Auschwitz blizu Krakova na južnem Poljskem. Generalna skupščina Združenih narodov je na svojem zasedanju 1. novembra 2005 z resolucijo številka 60/7 27. januar proglasila kot vsakoletni mednarodni dan spomina na žrtve fašističnega in nacističnega holokausta. V občini Radlje ob Dravi smo že v lanskem letu obeležili ta dan z okroglo mizo. Mizo, na kateri so se nam pridružili strokovnjaki različnih področji in osvetlili holokaust z različnih vidikov. V letošnjem letu nadaljujemo s to tradicijo in jo želimo ohranjati tudi v prihodnje. Tako bomo vsako leto spregovorili o širšem pomenu žrtev vojn, genocidov. V letu, ko se odpirajo in nadaljujejo vojna žarišča, je še posebej pomembno, da govorimo o vojnih zločinih, ki so se zgodili v preteklosti, se iz njih naučimo in si prizadevamo, da se nikoli več ne ponovijo. S to željo in namenom smo organizirali tudi današnji dogodek, ki govori o nekem drugem časovnem obdobju na neki drugi lokaciji. Vendar tragedija človeških žrtev ostaja enaka. Skozi življenje v okupirani Srebrenici v letih 1992-95, lakoto, vsakodnevnimi grožnjami in strahom za preživetje nas bo vodil Hasan Hasanović, ki je ob začetku vojne star samo 19 let. Njegova pretresljiva zgodba, tudi o 100-kilometrskem dolgem begu proti Tuzli, kjer so ga v varni coni čakali njegova mama, žena in sin, je zgodba, ki jo je težko poslušati, pa vendar jo je potrebno slišati. Zgodba o neverjetni moči in želji po preživetju. Kot je zapisal Hasan: želim govoriti z ljudmi in deliti svojo zgodbo, ker govori to moje srce. In zdaj končno nekdo posluša. Hasan Hasanović, dober večer, dobrodošel v Radljah ob Dravi. Veliko veselje in čast mi je, da te imamo priložnost slišati in videti danes tukaj v Radljah med nami. Hvala, bolje vas našao. Još jednom da pozdravim sve vas. Hvala vam na izdvojenom vremenu i što ćete pristovati večeras ovdje. Hvala. Tako kot je zapisano v knjigi, s katero je Hasan Hasanović opisal trpljenje, ki ga je doživljal od začetkov vojne v Bosni in vse do zaključka pretresljive poti proti Tuzli. Naj mogoče na začetku osvetljiva dogajanje, kako si pravzaprav prišel v območje tvoje rodne Srebrenice po letu 1991, ko si bil v skladu z takratnimi zakoni poslan na služenje vojaškega roka. Naj še povem, preden da dam besedo našemu prijatelju Hasanu, da sva se v tem času, odkar se poznava, toliko zbližala, da sva se pričela tikati in da sva se dogovorila, da se bova tudi danes tikala. Torej, kakšno je tisto obdobje, ko ti prihajaš
v Srebrenico iz služenja vojaškega roka v Jugoslovanski ljudskoj armadi? Prije svega još jednom da vas pozdravim, poselamim. Posebno mi je čast da sam pozvan da dođem i da pristujem ovakvom jednom događaju, obzirom da se radi o obilježavanju stradanja ljudi bez obzira na vjeroispovijest i nacionalnost. Sva stradanja su ista, ne gledajući na vjersko obilježje i tako dalje. Oni koji čine zločine su zločinci i ostaće kao zapamćeni kao takvi kroz historiju narednih hiljade i hiljade godina. Kao što reče načelnik općine, posebno mi je čast bila da sam imao priliku njegu poznati na Maršu mira, da je se odvažio da dođe, da pređe iz suprotnog pravca od Nezuka do Srebrenice, u čemu je i uspio. Jučer smo razgovarali, moram to da kažem. Bilo mu je sve jako zanimljivo do dolaska u Potočare. Po dolasku u Potočare bio je slomljen potpuno. Ovdje vašeg komšiju, sadašnjeg mog bivšeg komšiju, Ređu Babića, kojeg ja zovem svojim bratom, je zagrlio po izlasku iz mezare i nije mogao progovoriti dugo. Plakao je. Jer je vidio u Potočarima poredane bijele nišane gdje je jedino mezarij u svijetu koji ima jedan spomenik, jedan ubijeni. Nema iznad glave i pored nogu. Znači svaki onaj jedan uspravni nišan predstavlja jednu osobu. I ono su osobe koje su samo ubijene od jula pa nadalje dok nije sproveden genocid od strane, ja nažalost moram da kažem istinu, od strane četnika. Što iz Bosne i Hercegovine, što iz Srbije, što plaćenika, iz Grčke i Rusije. Mnogi za to ne znaju, ali ja moram iznositi istinu, vjera me obavezuje prema tome. Kao što reče, 1991. 18. juna otišao sam na službu u JNA, gdje me zapala čast da služim u najboljem rodu tadašnje JNA. Služio sam u Titovoj gardi, jedno vrijeme kao vojni policajac. Nakon prođene obuke prešao sam u protivterorističku jedinicu koja je 29. septembra dobila naređenje od Veljka Kadijevića, tadašnjeg komandanta generalštaba, odnosno komandanta JNA, na odlazak u hrvatsko ratište kako bi se odbranio jedan srpski narod. Upravo je tako rekao kad nas je postrojio, nas oko 35.000, kompletan beogradski garnizon. Naravno, krenuli smo prema Vukovaru. Ja sam u knjizi napisao da sam dezertirao i napravio sam grešku. Dezertir je onaj koji pobjegne od svoje vojske, od vojske koja brani svoju zemlju. Ja sam pobjegao iz agresorske vojske da ne bi pucao na Hrvate. Pobjegao sam nakon 58 dana boravka u Šidu, gdje sam imao sreću da ne učestvujem u borbenim dejstvima, već sam radio na jednom kontrolnom punktu i ujedno obezbeđivao u to vrijeme, odnosno kasnije se ispostavilo, najvećeg ratnog zločinca za Hrvatsku, koji je kao takav osuđen u Hagu i presuđen. To je bio pukovnik Mile Mrkšić i njegov zamjenik, načelnik moje brigade, major Šljivančanin. Oni su osuđeni to su bili moji komandanti. Krio sam se određeno vrijeme po dolasku u Srebrenicu, nakon što sam uspio tamo prevesti se taksijem, koji me tad koštao 6,5 milijardi dinara. Odnosno 1000 maraka, dolazak iz Beograda u Potočare. Prvo što sam uradio, kleknuo sam na koljena i poljubio bosansku zemlju. Po dolasku u moje selo, meni se spremala dženaza, odnosno sahrana, da bolje razumijete, jer su moji već dobili telegram da sam ubijen. Što znači da je neko bio planirao da mene riješi, da me nema tamo. Sve do početka rata u Bosni i Hercegovini, do referenduma koji će zbog 9. januara 1992. i odluke tadašnjih predstavnika srpskog naroda koji su napravili jednu skupštinu na Palama 9. januara 1991. i odlučili
da osnuju, znači prije referenduma o osamostaljenju, odlučili da osnivaju Republiku srpskog naroda na teritoriji Bosne i Hercegovine. Mnogi ne znaju da je to bio jedan od povoda, a između ostalog već se Slovenija i Hrvatska osamostalila. Po ustavu bivše Jugoslavije sve države u sastavu Jugoslavije imale su pravo na samoopredjeljenje i odcjepljenje u skladu sa voljom naroda. U Bosni je preko, ne znam tačnu cifru, preko 60%, čini mi se 63% ljudi glasalo za osamostaljenje krajem aprila i 1. marta. I naravno, Bosna i Hercegovina je međunarodno priznata veoma brzo, ali hoću vam reći da sam ja to cijelo vrijeme od mog bjekstva iz JNA 31. novembra 1991. pa do samog tog referenduma krio se po šumama bez obzira što je bila još uvijek sloboda. Zato što su me proganjali vojna policija, moje bivše kolege iz JNA, i proganjala me civilna milicija u to vrijeme u Srebrenici kako bi me vratili, odnosno kako bi mi sudili jer sam napustio Jugoslovensku narodnu armiju. U to vrijeme već je izgubila naziv narodna, zvala se Jugoslovenska i ubrzo će postati vojska Jugoslavije u čijem sastavu je bila samo Crna Gora i Srbija. Upravo to je ono što ste pitali. Znači, pobjegao sam, odnosno napustio zločinačku vojsku i ponosim se time. I uvijek ću se ponositi i uvijek ću se truditi da istinu prenesim. Za sva ostala događanja, na nagovor mojih prijatelja, ljudi koji su mi nadomjestili porodicu, a kasnije ćete kroz razgovor čuti šta se desilo s mojom porodicom i mojom familijom, ljudi koji su mi na neki način nadoknadili tu porodicu, nagovorili su me da pišem knjigu. I ovo je moja prva knjiga, obzirom da nisam pisac. Ponosan sam time, prevedena je na njemački i da je primljena u Njemačku nacionalnu biblioteku kao historijski dokument Bosne i Hercegovine i dokument koji svjedoči o genocidu. Te od prije neki mjesec ili dva zvanično je u Austriji lektira. I to mi je još veća čast. Nakon što je izašla na njemačkom jeziku, sve više ljudi iz Njemačke dolazi u posjetu u Potočare da se uvjere u priču iz moje knjige. Hvala. Glede na to, da knjiga opisuje dogajanje od obdobja pred letom 92 ali pred začetkom vojne in potem se skozi knjigo Hasan opisuje, kako so se dogajale tudi stvari in vojna v Srebrenici, se bomo tudi midva sprehodila danes skozi razgovor, skozi to obdobje, pa bi mogoče najprej na začetku Hasan nekaj besed o obdobju od začetka vojne v Srebrenici in do tako imenovanega leta 1993, ko se razglasi zaščitena zona Srebrenica. Početak rata u stvari počeo je na srebreničkoj teritoriji ulaskom četnika u Bratunac, tačnije Arkanovaca. Predodno su ušli u Zvornik i Bijeljinu i već počinili masakre. To su bili prvi dani Bajrama. Znači, prvih dana Bajrama su počinili zločine i ušli iz Srbije. Očigledno na snimcima se vidi da su ušli iz Srbije zajedno s Arkanom, ubijali ljude, pljačkali, spaljivali sve što je muslimansko, kako su oni zvali. U moje selo će treći dan Bajrama početi se pucati. To je prvo selo na opštini Srebrenici u kome su počeli pucati Srbi. U tom periodu od straha ljudi u gradu, samom gradu Srebrenici su iselili u okolna sela i iselili u šume. Oni koji su ostali, njih 27 i uglavnom su bili intelektualci. Svi su u Srebrenici zarobljeni u međuvremenu i masakrirani. Među njima se nalazio i moj direktor škole Jakubović,
Jakubović, već sam i ime prilično zaboravio, zato je veoma važno pisati. Jedan od sportskih radnika koji je bio možda i najpoznatiji sportski radnik u Srebrenici, Asim Ređić, također je ubijen, vezan je za auto i njegovo mrtvo tijelo su vozili od Srebrenice do Bratunca asfaltom, vraćali u Srebrenicu. Kad se već raspao, ostavili su ga blizu sela Voljavica kod Bratunca. Njih 26 je ostalo i bit će nađen u Srebrenici u fazi raspadanja. Rat počinje tako što su 6. aprila pucali na moje selo i na jedno par dana su se ušutili, jer su ulazili u grad Srebrenicu, pošto mi je već bio napušten, pljačkali sve što se moglo opljačkati i između ostalog ja ću upasti u jednu klopku, pokušat ću iz mog sela Likare sići u blizinu sadašnjeg memorijalnog centra u potrazi za cigaretama, da budem iskren. Znao sam da dole ima samoposluga, međutim kad sam sišao, ona je bila devastirana, uništena i u njoj nije više bilo ništa. Police, one tezge gdje je stajala sva roba, su bile porušene i odjednom nailazi kolona vozila, a ja se nalazim u toj samoposluzi. I sakrijem se za te limove sa jednim mojim komšijom Muhamedom, koji je bio mlađi od mene. Upravo je naišla kolona ljudi sa crvenim beretkama, to su bili Arkanovci, odnosno Škorpioni za koje ste svi čuli, i ušli su u jednu privatnu prodavnicu koju smo mi zvali Azemova prodavnica, jer je bio vlasnik Azem, i nju su tad opljačkali, pucali, nisu je zapalili, pucali su preko puta te prodavnice u kafanu i onako pucajući pjani i nikakvi, na svu sreću nisu nas ni našli, nismo bukvalno ni disali dok su bili tu, obzirom da sam poznavao njihovu narav jer sam bio u JNA, produžili su prema gradu Srebrenica. Ja sam tad izašao iz te prodavnice i umjesto da se vratim u selo, produžio sam tražeći da vidim ima li igdje iko živ na suprotnoj strani u Gornjim Potočarima. Naravno, našao sam ljude u šumi, gdje ću se pridružiti tim ljudima. Tu su bili prvi ljudi koji su smatrali da trebamo pružiti otpor. Među njima je bio Naser Orić, 24-godišnji mladić sa malo brade, dotad prvi tjelohranitelj Slobodana Miloševića, predsjednika Srbije. Pardon, malo sam prehlađen. Naravno, ja sam mu se pridružio, bili smo goloruki, nismo imali ništa od pušaka. Poneko od tih ljudi imao je nekakvu specifičnu pušku, da sam ja pitao šta je to. To je bila cijev od fićinog volana. Vi stariji sjećate se fiće. Kad se izvadi volan, izvuče do letve volana, bio je tačno promjera koliko je lovačka puška 16. I oni su pravili nešto na preklop, ovamo ekser na neku oprugu i taj ekser je bio kao udarna igla koji bi ručno morao kidati metak. To je moglo dobaciti neki 10 metara. I to je prvo oružje koje smo mi imali i sa tim smo mi krenuli u otpor. Kako smo krenuli u otpor? Odlučili smo zaboraviti svoje porodice i braniti ono što oni već rade. Već su počeli zločini. Ubrzo 13. maja moje selo koje smo već uspjeli iseliti u okolne šume, gdje ne smiješ više prići nigdje nikome jer ti niko ne vjeruje. 13. maja jedno od prvih sela koje je u potpunosti uništeno do iz temelja je bilo moje selo. Prije njega je uništeno selo Ravno u Hercegovini. I drugo po uništenju, da je totalno uništeno, je bilo selo Likari na općini Srebrenica. Uništeno je do temelja, spaljeno je u potpunosti. Prije samog uništenja sela Likari, nažalost, Srebrenica je izgubila takav status. 9. maja se ušlo u grad Srebrenicu koja je potpuno bila opljačkana, devastirana i 9. maja pronađeno je 26 osoba koji su potpuno bile masakrirane, tijela u raspadu i to su bili naši intelektualci. A zašto su ubijali intelektualce? Smatrali su da ako pobiju našu intelektualnu masu, da neće imati ko organizovati narod da pruži otpor.
Najbolji borci uvijek su ponicali iz naroda, možda oni poljoprivrednici, radnici sa motikom i tako dalje. I zaista tako se desilo. Počet ćemo pružati otpor upravo tim puškama gdje, naravno, kad se čuje pucanj sa druge strane, da li ta puška dobacila 10 metara ili dalje, oni koji su imali masu naoružanja i svo naoružanje od bivše JNA, počeli su nas se bojati i teže su nam prilazili. Tako da se u selima neka lovačka društva gdje su imala malobrojne članove, organizovala se i Srebrenica će biti prvi oslobođeni grad u Bosni i Hercegovini, ali izgubila taj status jer je pala 95. potpuno u srpske ruke. Pala je na način koji je svima poznat. Kroz taj prvi otpor i naravno ponosan sam da Kalesija nosi tu titulu prvog oslobođenog grada jer je trenutno najbliža tamo njima gdje smatraju da je granica Bosne i Hercegovine. Ja ću uvijek reći, granica Bosne i Hercegovine je na Drini. I uvijek ću reći, kad god da bi zatrebalo, sve bi ponovio i stao bi u odbranu Bosne i Hercegovine. Kao što bi svi Slovenci stali u odbranu Slovenije. I nadam se da nikad više rata nigdje neće biti. A nažalost ima ga na sve strane. Hasan, v obdobju med letom 92 in 93, ko je bila razglašena zaščitena zona v Srebrenici, me zanima še, kako je bilo prebivalstvo razdeljeno v procentih med nacionalnostmi v tem delu Bosne in Hercegovine, še bolj natančno v Podrinju ali pa Srebrenici, kako so si procentualno sledili število prebivalcev Srbov, Bošnjakov, Hrvatov in drugih nacionalnosti? Otprilike po popisu iz 1991. godine koji je bio na prostoru cijele Jugoslavije, konkretno u Srebrenici i na opštini Srebrenica živjelo je 36.666 stanovnika. Od toga je 27.000 bilo, 27.000 i nešto Bošnjaci, u procentima 75, nešto posto Bošnjaci. 8.000 i nešto su bili Srbi, bilo je oko 38 Hrvata, odnosno Franjevaca koji su ostali kao starosjedi od Srebrenice iz nekih davnih vremena. I bilo je oko 138 ljudi koji se izjašnjavali Jugosloveni ili neopredijeljeni. U stvari, ti 138 ljudi su bili Bošnjaci. Zaista moram ovdje da kažem jednu stvar. Čini mi se da su Bošnjaci bili jedini u bivšoj Jugoslaviji koji su bili definitivno ubijeđeni u bratstvo i jedinstvo. Definitivno. Bošnjaci su zaista toliko miroljubiv narod da nikada nisu propustili u tom periodu i ranijem periodu prije rata da Srbin ima praznik, a da mu se ne odi na praznovanje. Da mi imamo praznik, a da ne pozovemo Srbina. Moji najbolji prijatelji u školi bili su Srbi. Ti isti moji prijatelji. Moj profesor srpskog jezika koji danas živi i mirno šeta u Bratuncu je spalio moje selo i doveo 300 četnika u moje selo i zarobio preko 600 ljudi koji su bježali iz Bratunca, koji su protjerani iz tih područja. Mnogi od njih, odnosno mnoge žene su u tom periodu silovane i mnogi su ubijeni, nisu ni došli do Bratunca. To je uradio profesor koji je u vrijeme prije početka rata znao meni udariti batine po rukama. Ovi stariji se sjećaju da su nastavnici i profesori malo batinjali ljude, odnosno učenike, udariti batine jer sam ušao u hodnik na kraju kog stoji Titova slika, nisam skinuo kapu sa glave. A u stvari cijelo vrijeme je bio vuk u jagnječoj koži. I odjednom se pojavljuje u moje selo, nosio je bradu i prije rata sa velikom bradom, sa redenicima, sa kokardom i kaže ja sam komandant ove jedinice. Jedan od ljudi koji je najviše vezan za ubijstva zarobljenih Srebreničana je on i danas šeta u Bratuncu i negira i genocid i negira da je učesnik svega. A ja stojim iza toga i uvijek sam bio na raspolaganju da posvjedočim njegova zlodjela koja sam vidio svojim očima.
U to vrijeme kad je došao u moje selo, zarobili su mene iz Suada, gdje sam pobjegao. Znači, taj broj stanovnika u tom periodu je bio drastično veći Bošnjaka nego Srba. I u cijelom srednjem Podrinju otprilike oko 80% je odnos bio Bošnjaci, znači na lijevoj obali Drine su bili Bošnjaci oko 80%, oko 20% Srbi. I oni tvrde da je to njihova zemlja. Nažalost. Ko se pogovarjamo o obdobju med letoma 92 in začetkom leta 93, se dogaja vojna, potem pa se zgodi dogodek, zaradi katerega general Morillon sprejme in skupaj z Varnostnim svetom, če se ne motim, sprejme deklaracijo o ustanovitvi zaščitene zone. Mogoče nekaj besed o tem. Kateri dogodek je bil tako pomemben, ki je prepričal generala Morillona in svetovno javnost, da se je zgodila zaščitena zona? Do dolaska generala Morillona, nažalost, u Srebrenici je već rat buktao i mi smo u neku ruku postajali snaga, postajala armija, jer smo životima i krvlju već dolazili do naoružanja koje su ovi ostavljali iza sebe u jedno vrijeme, bježajući od nas kukavički. Nisam nikad u životu sreo veće kukavice od tih ljudi, jer sam izraz ovaj koji govorim kukavice nije iz mržnje ili iz nekog razloga da bi nekog osramotio. Zaista su kukavice, jer ljudi koji ubijaju svezane ljude, gladne i žedne, su kukavice. To nisu vojnici. Vojnik ne ubija zarobljenika. Po Ženevskoj konvenciji ne smije ga ubiti. Dužan je da ga nahrani i da mu pruži prvu pomoć, a oni su suprotno, sve suprotno radili. Nažalost, malo su osuđivani. General Morillon dolazi početkom mjeseca aprila u Srebrenicu sa 11 vojnika, jednim transporterom i jednim džipom marke Mercedes, koji, kako smo ga mi zvali u JNA, Puh, sličan Puhu. Po njegovom dolasku u Srebrenicu on je vidio da je stanje toliko strašno. Prethodno mjesec Ramazan koji postim 18 dana i 18 noći, moja porodica nije vidjela jednu jedinu mrvu hljeba. Jednu jedinu mrvu hljeba. Ja sam bio toliko gladan da više nisam mogao sa koljena uspraviti se da uspravno stoji. Imali smo kravu koja nam je bila spas. Od te krave je mlijeko ujutru i mlijeko uveče bilo za nas spas. Divlja lijeska je, interesantno, Božjom voljom jako ucvjetala, iako nije zima prošla, pa smo brali one cvjetove, rese, ako znate. Od njih je praviljen hljeb i kad to pojedete, neslano, neslatko, samo prođe kroz organizam, tako da vi nemate ponovo snage, kao da niste jeli. Moram samo napomenuti da u to vrijeme u Srebrenici 5 kg kukuruza, znači kukuruza ovog žita, kako ga mi zovemo u Bosni, je koštalo oko 1000 maraka. 5 kg. Jedna ovca koštala je, ne znam, neki 20-30 maraka ili 5 kg kukuruza. Ona je zaista bila jeftina, ali meso se nije moglo jesti neslano. Problem se stvarao u organizmu zbog te soli, ljudi su gubili snagu. Ja nisam ni znao da ta jodirana so puno znači ljudima za snagu. I naravno, dolazi Morillon na svu tu glad. Prva stvar što je uradio, slagao nam je da je dovukao kamion lijekova. Doduše, bila jako bitna stvar koju je dovezao. On je rekao lijekovi, to je bilo stočno brašno na kamionu. I bilo je jednim dijelom šećer u vrećama, par vreća, koji je dobro došao zbog beba koji su rađane u Srebrenici. Iako se ginulo, rađalo su se bebe. 12. aprila desit će se pred očima generala Morillona, koji nije ni izašao da pogleda taj slučaj, gdje su ljudi opustili se, prestalo je pucati. Na školskom igralištu pred školskim centrom u samom gradu Srebrenici
pas će 2 ili 3 granate i ubiće na licu mjesta 74 osobe. Te osobe se ne nalaze na spomeniku u Potočarima. Ubijene su pred očima generala Moriona. I prije tih osoba puno ljudi je poginulo. Između ostalog, prva žrtva u Srebrenici je bio moj Amidžić koji je ubijen na svoj 14. rođendan. Umro je majci u krilu. Ubijena je moja nena majka od oca 78 godina, sa kojom je ubijena komšinica, djevojčica Senada, imala je 13 godina. Puno ljudi je poginulo i general Morion prvo slaže nas za taj kamion, pa nam je slagao da će sjedište UN-a biti za Bosnu i Hercegovinu u Srebrenici. Istu noć je pokušao pobjeći iz Srebrenice, u čemu ga je narod spriječio, pa je obećao vojne intervencije samo da bi razoružao nas potpuno, u čemu je i uspio. Oni koji su malo bili mudriji, koji nisu mu vjerovali, nisu predali svoje naoružanje UN-u i donosi rezoluciju o demilitarizaciji Srebrenice koja nikad nije u potpunosti ispoštovana. A zašto kažem da nije ispoštovana? Dio naoružanja koji smo mi životima svojim zarobili i naravno počeli se braniti, zbog tih zločina naš otpor je bio sve jači. Naoružanje su nama odzeli, a rezolucijom Srbi su morali pomjeriti 30 km svu artiljeriju u krugu oko Srebrenice i 5 km pješadiju. Nisu se pomjerili ni jednog jedinog centimetra. Nasuprot tome, pred očima UNPROFOR-a koji će ubrzo doći, jedan kanadski bataljon, oni su utvrđivali svoje bunkere, svoje tranšeje i dovozili dodatno oklopna vozila, spremali se za završni čin. Spremali se za genocid. 9. januara, moram napomenuti, razgovarao sam s načelnikom, 1991. kad je osnovana skupština takozvane Republike Srpskog naroda, general Mladić je tad ustao i rekao: gospodo, ako to uradimo, to je genocid. Znači, tad su rekli da je genocid i da će počiniti genocid. Spremili su cijeloj Bosni, bili isti scenarij kao što se desio u Srebrenici, pogotovo u Podrinju. Što je, danas imamo dokaze, svjedočenja ljudi iz Foče, Višegrada, iz Zvornika, iz Bijeljne, između ostalog jedno selo u našoj blizini gdje su zatvorili 40 osoba u jednu garažu, bukvalno napakovali kod cigarete u kutiju i žive zapalili. Postoji preživjeli svjedoci, preživjela je meni poznata kao Buba, možda zna Ređo, vaš ovdje komšija, kako se preziva. Ona je preživjela i njen otac i njena jedna beba mala, a majka njezina je kao trudnica i još jedna sestra zapaljene u toj. Izgorjele su. Znači, žive su ljude spaljivali. Civile, ne vojnike. Tako da, generalno, Srebrenica nikad nije u potpunosti demilitarizovana. I od posle genocida ja Holanđane, sve pripadnike, nažalost, zbog tog čina, sve pripadnike holandskog naroda i sve UNPROFOR-ce, cijelu organizaciju UN-a smatram četnicima. Oni su za mene isti koji oni što su ubijali moj narod. Nažalost, to je istina i to će tako u mene ostati dok ne umrijem. Hasan, kljub tragičnosti celotnih dogodkov, ki so se odvijali, pa vendarle ljubezen premaga vse te tragične stvari. V tem času si se poročil, rodil se vama je za soprogo sin. Mogoče kaj o tem? U svim tim, rekao sam, zlim danima dešavale su se biološki procesi, prirodne stvari. Veoma mlad sam se zaljubio i ponosim se na to. 1993. godine sam se oženio nakon te takozvane demilitarizacije jer je bilo malo se primirilo sve to. Jako mlad sam stupio u brak i nikad se nisam pokajao. I hvala Bogu nije ni supruga. Ona je imala 16, a ja sam imao 19 punih godina. Danas imam sina, meni je 50 punih godina, a sinu je 31. Koji je preživio također Srebrenicu sa 16 mjeseci, rodio se u Srebrenici.
Da stvar bude još gora, obzirom da je u Srebrenici bila medicina nikakva, ravna nuli, bez obzira što je bio pristan UNPROFOR, odnekle su se pojavili ljekari bez granica. 1994. godine kad se rodio moj sin, ta medicina je bila ravna nuli. Moj sin je 18. dan, jer se rodio prijevremeno, rodio se u 7. mjesecu trudnoće supruge, bio je težak 1,810 grama. I naravno trebao je odmah u inkubator kako bi preživio, međutim nije bilo inkubatora, pa je doktorca Fatima, koja je također svjedok, danas živi i radi u Tuzli, dala sve od sebe da preživi i trudila se, hranila ga je na sondu kroz nos, iako on naredni 33 dana spavao, a 18. dan je doživio kliničku smrt zbog koje je bio zapao u komu, koja nije dugo trajala, ali to je za bebu, njegove kilaže predugo. Mislili smo da će ostaviti posljedice na njeg. Hvala Bogu, ponosan sam na njeg. Odgojen je da nikog ne mrzi, odgojen je da zna šta se desilo na prostorima bivše Jugoslavije, šta se desilo u Bosni i odgojen je da se zna posebno šta se desilo u Srebrenici. Odgojio sam ga tako da zna da su mene ljudi koji su me grlili i koji su mi govorili, brate, najviše progonili i da su 74 muškarca iz moje familije ubili. Moj sin i ja smo posljednji muškarci u mojoj cijeloj familiji. A bilo nas je puno. Bilo nas je puno. A vremenom, evo, reći ću, dok načelnik postavi to pitanje, kako smo i za koliko vremena tako tragično završili. Srebrenica je zaščitena cona proglašena v aprilu 1993. leta in vse do julija 1995 se pravzaprav dogajajo stvari v demilitarizirani coni, ki pa na nek način je vse skozi ovirana v njenem bivanju, v prihajanju konvojev, v prihajanju hrane in tako naprej. Torej, dogodki, ki so vodili do tistega tragičnega meseca julija, so napovedovali kataklizmo v Srebrenici, kako se je dogajala ta priprava na te dogodke in kako ste jo občutili vi, ljudje, ki ste bili tam v Srebrenici. Koliko sam razumio, pitaš za dolazak konvoja i hrane, jel tako, u Srebrenicu. Ti konvoji koji su dolazili u Srebrenicu, interesantno. Kad prođe konvoj brašna po osobi, dobijalo je se po 750 grama brašna, znači nepun kilogram po osobi, koja treba da vam bude naredni 7 do 10 dana do dolaska sljedećeg konvoja. Međutim, kada dođe sljedeći konvoj, u tom konvoju dolazile su peći za zagrijavanje na tečno gorivo, koje nije postojalo u Srebrenici. Jer je Srebrenica potpuno bila okružena i najbliža slobodna teritorija bila je oko 110 km udaljena od nas. A oni su puštali ono što su htjeli, jer u Bratuncu bi skinuli hranu, a natovarili bi te peći koje su slali nama. Između ostalog, evo spomenut ću vam i kilogram soli u Srebrenici, ne znam, dostizao je cijenu nevjerovatno visoku. Moj otac, Sejfo Hasanović, je umro od gladi. I nije jedini. U Srebrenici je puno ljudi umrlo od gladi. Puno. Upravo zbog nedostatka i medicinskih potreba i hrane. A otac, da bi mi sinovi preživjeli, jer smo mi znali ići na liniju, braniti Srebrenicu, da bi preživjeli, znao bi nama slagati i kriti od nas da je jeo, a to što je on trebao pojesti, davao je nama. Imao je 44 godine kad je umro. Nije jedini u Srebrenici i to nigdje nije zapisano osim u ovoj mojoj knjizi. Mada postoje porodice čiji su roditelji, pitao sam ih da zapišem u knjigu njihova imena, prezimena, određeni ljudi za koje sam znao da su umrli od gladi. Bunili su se, kao nemoj mi spominjati roditelji. Kad je knjiga izašla, onda su me pitali zašto nisi spomenuo
da li imaju neki strah da govori, a puno ljudi ima strah i ne želi govoriti uopšte o Srebrenici. Ja smatram, prvo olakšam sebi kad ispričam, iako je teško govoriti o ovome, a smatram da sam dužan da govorim, jer od 95. svaki dan koji ja živim, svaki minut je gratis. Meni je gratis od Boga. Ja sam od 95. bukvalno mrtva osoba. Od tad ja živim gratis. Svejedno bi mi bilo da izađem sad na ulicu i da okončam život. Zato sam dužan do kraja svog života prenositi, zato sam knjigu napisao, iako nisam znao ni procedure, ni kako ide. I hvala Bogu, jako uspješna knjiga, prevodi se trenutno na engleski i turski jezik. Biću ponosan saznavši da su ljudi to zrno istini o stradanju Bošnjaka u Podrinju saznali kroz moju knjigu. Jer kad bi puno tih ljudi sastavilo priču, bila bi knjiga koja bi imala 1 milijardu stranica. Zaista svaka priča iz Srebrenice je drugačija i drugačije doživljena, drugačije viđena. Hasan, počasi prihajava do tistih trenutkov, ki so povzročili največjo tragedijo po drugi svetovni vojni in genocid v Bosni in Hercegovini. To je mesec julij, kjer vojska Republike Srpske napade Srebrenico in jo tudi po njihovem osvoji, in takrat se pričnejo zadeve odvijati drugače, kot pa velevajo vse konvencije na tem svetu, kako se deluje takrat, ko se zatečejo vojni ujetniki ali pa še huje civili. Prvo, po saznanju da će biti zlo u Srebrenici, ja sam za jednim, hajde da kažem, u to vrijeme jako bogatim ručkom gdje je bila pita krompiruša ispred mene, ispred moje majke, moje supruge, moja 2 brata i moje sestri. To je za nas bilo ogroman obrok. Poput sad pečenog jagnjeta na ražnju. Ručali smo, ja sam razmišljao da li da im kažem da sam kao vojnik u tom periodu naslutio zlo, jer mi je umproforac, jedan Holanđanin, kom sam zapamtio samo ime Geri, pitao me zašto mi ne napustimo Srebrenicu kad je to srpska zemlja. Ja sam njeg pitao po čemu je zaključio da je srpska zemlja, kaže pa tako Srbi kažu. Pa rekao, evo ako ja kažem da je moja zemlja, hoćeš reći Srbima da sam ja rekao da je moja. Pa neću, kaže, oni su ovdje historijski narod. A prije toga moram samo naglasiti da u vrijeme pred osmanske vlasti na ovim prostorima postojale su samo 3 države. To je bila Slovenija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora, ne znam kako je nosila naziv u to vrijeme Crna Gora. Srbija i Hrvatska, vjerujte, nisu kao države postojale u to vrijeme. Srbija je najmlađa država na prostorima Jugoslavije. Evo, dodat ćemo sad i Kosovo. Zaista je tako, historija je tako opisuje. Ako uđete malo dublje u Srbiju, saznaćete. 1800 i neke godine prvi put Srbija se spominje kao država. I šta će se desiti? Desit će se da mene jedan Holanđanin pita, i to je još veći povod da sumnjam da su imali saradnju, i zaista jesu s njima, jer imaju snimci identični koji su Srbi snimali Holanđani. Ako mi ne vjerujete, pogledajte dokumentarni film od Avde Huseinovića Daleko je Tuzla. Vidjet ćete da bageri od Umprofora zagrću bošnjačke tranšeje da bi četnički tenkovi prošli u Srebrenicu. Zaista to je istina. Nažalost, istina je, i otad ne vjerujem Ujedinjenim nacijama nikako. I nikad im neću vjerovati. I nikad neću vjerovati međunarodnoj zajednici. Nikad. Naslov na knjizi je upravo iz tog razloga. Zaboraviti ne smijem ono što se desilo u Srebrenici. Halaliti neću. Mislim, ljudski je to halaliti. Ali kako da halalim život brata, život oca,
Šta bi ja onda bio? Onda ja bi bio, ne bi bio ni biljka, bio bi životinja. I životinja žali za svojim srodnicima kad uginu i tako dalje. Desit će se da ću ja mojoj mami reći da se bojim da će pasti Srebrenica i obećat ću mojoj majci da će brat Hasib i Hajro, jer su mlađi od mene, misleći na njih, da će barem dvojica od nas trojice prijeći do Tuzle ako budemo morali za Tuzlu. I zaista desit će se ubrzo 5. na 6. juli kad će Srbi napasti Srebrenicu. Kad bi vam sad opisao sličnost granatiranja Srebrenice koja je počela oko 5 sati ujutro u tom periodu, možda i najsličnija ovim dešavanjima u Gazi. Sve moguće artiljerije što su imali, vjerujte mi, nije duže od 3 sekunde prošlo da se nije čula jedna detonacija. I tako smo mi uspjeli sa oduzetim tim naoružanjem izdržati i oduprijeti se do 11. jula. U tom periodu umproforci ni jedan jedini metak nisu ispalili prema četnicima. Niti su tražili da stanu. Desit će se da su pozvali NATO udare iz zraka i tadašnji, ne znam u kojoj službi bio, znam da se zvao Asuši Akaši, i vratio avione, naredio da se vrati. Upravo zbog Moriona bili su poletjeli francuski avioni tipa Mirage da bombarduju Srebrenicu. Jedan je doletio blizu Srebrenice i šta se desilo? Bacio je dimnu bombu nedaleko od džamije i pogodio je u blizini jednog UN transportera. Samo jednu dimnu bombu. To je bilo 15 sati i 15 minuta 10. jula. Kad su ti avioni povukli se, mene već strah uzima, obzirom da sam imao bebu, sina, koji je imao samo 16 mjeseci, i bojao sam se onog što sam naslučivao, što sam rekao majci, a majku smatram, kako nam naša vjera govori u islamu, moj dženet ili raj nalazi se pod nogama moje majke. I dužan sam da ono što obećam majci da ispunim. Što sam na kraju uradio, ali kako sam uradio, saznaćete evo kroz moje kratko svjedočenje. Prvo sam izbjegao već 11. jula ujutru rijeka ljudi gdje se nalazilo između, znači niko nije utvrdio tačan broj na osnovu onih izbjegličkih kartona gdje su bili popisani ljudi. Bilo je između 45 i 60 hiljada stanovnika u Srebrenici koji su došli sa svih strana da potraže i spas i slobodu u Srebrenici iz okoline Srebrenice, čak iz 11 općina. Na tako malom prostoru u jednoj dolini, to vam isto ko sad da smjestite 65 hiljada ljudi ovdje u centar vašeg lijepog grada. Nigdje šire, ni desno, ni lijevo, samo u centar grada i ovim pravcem dole. I naravno, gledajući tu rijeku ljudi, rekao sam svojoj supruzi, Srebrenica je pala, mi se moramo rastati. Ja ne idem u bazu UN-a, moram naći braću i odlučit ću da idem preko šume. Živ u ruke im neću. Radije ću izvršiti samoubistvo. Znao sam i pretpostavljao sam da ću svakako biti ubijen. Ako krenem preko šume, imam šanse da preživim. Ne znajući ni teren, ni ništa. I ubrzo ću saznati da u stvari treba da se formira kolona koja će ići preko šume ljudi koji nisu vjerovali, ako odu u potočare, ni zaštite od UN-a, niti su vjerovali da će postupiti četnici u skladu sa Ženevskom konvencijom o zaštiti zarobljenika. Nasuprot svemu tome, možda ste imali priliku da vidite snimke gdje civili ulazi u autobuse, bez obzira što onaj dedo ima 80 godina, odvajali su ih posebno, žene su puštali i poneko dijete su puštali. Ja naravno izbjegao sam da se pozdravim sa majkom, jer da sam se pozdravio s njom ne bi se od nje odvojio.
I sad kad sam dolazio kod vas, ostavio je prilično bolesnu, pa svako sat vremena i ređe je primijetio, zovem i pitam koliko je visok šećer. Od prije 10 dana je dobila naglo visok šećer. Borim se da ju ugodim na sve mogući način, jer to je moja dužnost. Ona je borila se da mene ugodi dok nisam hodao, kad me rodila, i moram joj to vratiti na neki način. Izbjegao sam majku, našao sam moju braću, otišao u Šušnjare, gdje sam u jednu ruku ostao prilično nijem i gdje sam sam sebi rekao bit će nas 50% mrtvih. Na tom mjestu okupilo se između 15 i 18 hiljada ljudi. Među njima je bilo i jedan manji broj žena i djevojaka. Da vam ne uzimam puno vremena, skratit ću. Našao sam tu braću i odmah navečer sam izgubio najmlađeg brata u toj masi. Jer smo se gurkali kad će ko krenuti, kako će organizovati. Kolona je krenula u 12 sati iz Šušnjara. Načelnik je upoznao Šušnjare. Ja sam u 8 sati ujutru prešao liniju Buljin. Kolona je bila toliko duga. A iza mene je ostalo još pola ljudi. Po prelasku Buljima zaista nije pucalo. Bila je tu jedna linija četnička koju su oni napustili. Vjerovatno su išli u Srebrenicu, tako sam barem mislio. U stvari ne. Oni su se samo reorganizovali i oformili su jednu zasjedu kome je poznato ime Alfred Hitchcock, ne bi kao režiser, najpoznatiji režiser horror filmova na svijetu, ne bi uspio izrežirati onakvo zlo. Po dolasku na Kameničko brdo dolazi meni jedan komšija, čuo se jedan pucanj pama, kratko, možda do 10-20 metaka iza nas, i jedan komšija mi dolazi i kaže ubijen ti je brat. On je imao oko 13-14 godina, mislio da mi je vidio negdje brata da leži, kontao sam možda i laži. On je uporan bio da mi je vidio ubijenog brata i tražio da se vratim. Ja sam se vraćao 1-2 sata i na moju nesreću našao sam mog najmlađeg brata ubijenog. Ubijen je protivavionskim mitraljezom. Ubijen je on, ubijen je Merced Gušić zajedno sa svojim ocem i pored njih još 3 čovjeka koja sam znao likom, ali im zaista imena nisam znao. To su bila prva ubistva kolone i početak genocida. Po mom povratku, znači, ne mogu vam opisati kako sam to hladnokrvno primio. Samo sam brata prekrenuo na leđa, pokušao okrenuti njegovo tijelo i tijela tih ljudi onako kako mi okrećemo umrli. Desna strana tijela prema jugoistoku. Položio i tako nabacu na njih par grana, nisam ih uspio skroz pokriti i krenuo dalje i sad se pitam da li ću brata Hasiba naći, koji je također mlađi od mene 2 godine, da li ću ga naći igdje u toj masi ljudi. Kad sam došao tamo, sjedio je pored Meme sa Pala, baš gdje sam ga ostavio, i on je sumnjao u to što sam se ja vraćao, ali me nije ništa pitao, već je zaplakao. Kratko je pustio 2-3 suze i rekao mi je, znam o čemu se radi, ne moraš mi ni govoriti. Ma nije, rekao pokušavam da sakrijem jednim, nije rekao ništa. Ja sam se morao po zadatku vratiti. Kakav zadatak, kaže, kad niko nikom ne naređuje. Nemaš ni puške, nemaš ništa, kakav zadatak. A i onako tužan, tu sam sjeo i odjednom čujemo glas žene. O, Balije, psuje balijsku majku, sad ćete vidjeti šta Četnikuša radi. Nakon toga zemlja se zapalila. Sve je eksplodiralo. Desit će se da će kod ljudi noge same ustajati i trčati u raznoraznim pravcima, gdje sam ja već je počela noć padati, odjednom skočio i trčao u nekom pravcu i vjerujte da u tom momentu
Ni sekunde nisam mogao zamisliti da imam brata tu, da mi brat ostao. Znači, pamćenje je stalo, mozak je stao. Strčao sam u jednu rijeku i čujem glasove na sve strane, puca se još uvijek na sve strane. Umjesto da krenem nizvodno, ja sam otišao uzvodno. I dolazim u Kravicu iza hangara rječicom koja se zove Kravica. Tom rječicom sam hodajući došao do iza hangara, vidim odjednom autobuse, kamione, masu ljudi i pucnjavu koja se onako nasumično šenluči, upaljena, svjetla, rasvjeta. To su bili četnici. Bio sam im prišao na nekih 100-tinjak metara. I upravo tu gdje sam došao u tom hangaru će 13. streljati 1313 osoba. Nažalost, to je danas otkupljeno i nijedan trag ne postoji kao svjedok da je tu bilo streljanje. Pokušavajući da se orijentišem kao lice koje je već imalo neko vojno iskustvo, odlučio sam da se penjem uzbrdo kako bi vidio Udrč. Udrč mi je bio orijentir, moram doći na Udrč koji je prilično daleko još meni. Vraćajući se nazad uzbrdo do predzoru, znate šta mi se desilo? Vratio sam se na mjesto gdje je bila zasjeda. Nije se još bilo dobro razvidjelo i gumene čizme koje sam imao na nogama, obzirom da je bio mjesec juli i da nije padala dugo ni kiša, bila je suša, moje noge su se počele lijepiti za neku vrstu blata i mislio sam da je to blato. A u stvari je bila krv pomiješana sa lišćem i sa zemljom. Došao sam na mjesto gdje je ubijeno, po mome svjedočenju, preko 1000 ljudi. Do sada na toj lokaciji je pronađeno više od 1300 lobanja, što znači 1300 ljudi. Prije 2 godine vodio sam jednu grupu Nijemaca na Marš mira i sjedio sam tu i pričao im o toj bukvi. Jedan od tih, nazvaću ga ne turistom, nego ljudi koji je došao da oda poštovanje na taj način, rovio je sa onim štapovima skijaškim ispred sebe i pronašao je skoro kompletan skelet. Zaista, imam i fotografije toga. Naravno, to se ne smije pomjerati s mjesta, mora se izvijestiti policija, deminijeri i tako dalje. I došli su, utvrdili su, po lobanji se vidi da je čovjek, pokazivao sam načelniku te posmrtne ostatke. Ne znam ko je u pitanju, ali sam ponosan i na taj način da će naći konačan smiraj kogod da je u pitanju. Desit će se da ću ja nastaviti dalje, ali ću nastaviti tražiti brata Hasiba i bježajući s tog mjesta nikom ne smijem prići. Razmišljao sam ko mi god budem prišao, pucat će u meni ako bude imao pušku. Sad smo svi neprijatelji. Koga god vidim, on je meni neprijatelj, potencijalni neprijatelj. A odlučio sam da krenem, obzirom da trave nisu dugo košene, putem koji je najviše utrt. I tako slazeći niz neka mjesta koja sad, poslije rata sam saznao kako se zovu, dolazim na Burnice gdje nalazim jedno dijete, leži pored jednog izvorišta i interesantno, imao je na sebi novu i izrazito crvenu trenerku, neki 13, 14, pa ajmo reći 15 godina maksimalno. Ležao je pored te vode, prvo bio mi je sumnjiv, obzirom da u Srebrenici niko u to vrijeme nije imao novu garderobu. Na njemu je potpuno nova trenerka, čini mi se samo što je skinuo onu trgovačku tiketu s nje, kao da je obukao i došao tu. I odjednom on ustaje, uplašuje se mene i govori: mama, šta da radim, otišao je baba u Tuzlu. Potom sam nekako zaključio da je dijete iz Srebrenice, ali sam i dalje držao ga na oprezu, bez obzira što je toliko godina imao. On se bojao mene, ja njega. Međutim, on me odjednom govori kako se ta mjesta zovu i kaže: znam ja put. Ja ga pitam čiji se, on meni ponovo mijenja temu i govori: ovo mjesto se zove ovdje, ne smijemo ići tim putem. Kad dođeš na Mravince, nemoj gledati lijevo. Kad ti budem rekao da trčiš, trči. Kontam, ti tako mlađi od mene i govoriš, a odjednom skočio: aj mama, otišao babo. Međutim, interesantno, dijete unaprijed znalo da li je bio dole prije pa se vratio ili ne. Ja zaista to ne mogu procijeniti.
Kad me doveo na Mravince, gdje i dan danas postoji golovi, to je jedan stadion, postoji golovi na kojima se vide meci koji su izbušili stative i prečku, tu sam naišao na nekih 25 do 30 streljanih ljudi upravo na tim golovima. Na tom golu, na jednom dijelu gdje je metak pogodio, ima komadić kosti i dan danas stoji. Nije konzervirano, nego tek onako stoji kao uspomena i žao mi je što se ne radi na tome da se to konzervira, da ostane kao trajni svjedok. Dalje vidjet ću jednu scenu da vidite dokle ti ljudi idu, a svjedoci toj sceni su hiljade ljudi koji su preživjeli. Po kretanju iz mjesta Mravinci prema Udrću, to dijete ću izgubiti, gdje mi je govorio da pretrčim. Naišao sam na putu, na drvenoj školskoj stolici, sjedio je muškarac koji je nešto pokušao govoriti, međutim nije mogao izgovoriti. Bio odjeven u suknju, u mini suknju, odsječen mu je spolni organ. Obrazi su bili rasporeni po sredini i zakačeni za uši. Zakačeni su, mi zovemo bašlija ili ziherica. Zakačeni su time i svezane su mu ruke iza stolice i noge. Jako je iskrvario, obarao je glavu prema dole i da sam imao čime, ja ga ne bi ubio. A najvjerovatnije da je molio smrt. Krenuo sam i moram i to reći. Na asfaltu tu gdje ću prijeći, bila su 2 četnika koji su me pustili da prođem. Jako mladi, djeca. A kako sam zaključio da su četnici? Nisu imali brade velike. Imali su 84-ke, imali su kombinezone koje u Srebrenici niko nije imao. To su bili kombinezoni koji nose tenkovske jedinice. I pored njih je stajala Lada Niva. Što znači da nisu iz Srebrenici. Iz Srebrenici niko nije imao vozilo, niti je mogao vozilom proći bilo kud. Samo su me pitali koliko vas ima još. Ja sam šuteći prošao pored njih i odjednom pao u rijeku Jadar, koja je bila za taj period izuzetno visoka. Da li su je namjerno negdje pregrađivali, pa puštali, ali je bila prilično crvena. Ja sam mislio da je to krv. I pio sam puno te vode koja će kasnije uticati na mene. U stvari, voda je bila zatrovana nervno-paralitičkim bojnim otrovima. To je dokazao dr. Ilija Spilav, doktorica Fatima Daudbašić, koji su nasuli te vode i donijeli u Tuzlu, analizirano je i rečeno je, to je međunarodna zajednica analizirala, tačnije ICMP, i dokazali su da je voda bila trovana otrovima kako bi dolazilo do halucinacija, kako bi bukvalno ubijali se među sobom i tako dalje. Nekako smo se oduprili, jer mi nemamo u tom putu ni šta jesti. Goloruki smo, bosi, maltene. Dalje, po dolasku na Udrć, naravno nema mi brata i ponudim se da se vratim sa još nekih 60-ak ljudi. Pri povratku s Udrća, samo neki kilometar, sreli smo ponovo tog dječaka koji je vodio nekih 65 do 70 ljudi. Jednostavno kaže, dole nemojte više ići, dole je sve mrtvo. U toj grupi je vodio mog brata Hasiba, koji je imao na nogama čarape. Na lijevoj nozi njegova čarapa nije imala stopalo, onaj džon odozdo, a na desnoj je imala malo. I noge su mu bile jako krvave, bio je jako uplašen. Tu sam na Udrću rekao, zbog obećanja mojoj majici, neću te pustiti više ni jednog jedinog milimetra. I s jednim, sa bratom, dogovorio sam se s njim, to sam nekad mogao gledati negdje na filmu, dogovorio sam s bratom da ako budem ja ranjen teško da me ostavi, da ne obraća pažnju. A ja sam njemu rekao, slagao sam mu da ako on bude ranjen, da ću ga ostaviti. I pristali smo na to. I desit će se da vam, ponovo kažem, ne uzmam puno vremena, u putu ću vidjeti još puno mrtvi, puno dešavanja. Vidjet ću, nakon što mi brat bude smrtno ranjen, vidjet ću ljude, 4 ljudi, Bošnjaka, bez glave. Nema nigdje glave, leži, gledajući po garderobi, po odjeći koju su imali na sebi, bili su potrbuški, ležali na jednoj livadi, odmah iznad Liplja u mjestu Marčići.
mi smo došli u Liplje i tu nam je bila posljednja zasjeda. Zahvaljujući domišljatosti naših ljudi, boraca koji su otišli da izvide gore, uhvatili su, zarobili sina od ministra odbrane Republike Srpske. Bio je iz Modrića, došao je u Srebrenicu. Bio je kapetan prve klase, vojničina, obrijan, sređen, uniform. To zarobljavanje spasilo nas je da izbjegnemo tu zasjedu. Ta zasjeda je bila posljednja. Vjerujte mi da sam svojim ušima mogao čuti kad komanduje: napravit ćete zasjed u obliku potkovici. Ako naiđe muslimansko pile, ne smije proći i doći do Tuzle i bit će svjedok. Postavili su tenkove, transportere i samo ću vam napomenuti. U Srebrenici imamo spiskove, preko 25.000 srpskih vojnika učestvovalo je u genocidu i u napadu na Srebreničane. Preko 25.000. Bosna i Hercegovina danas ima 9.000 vojnika. Na tom mjestu će biti pucnjave, ali ne zasjede onakve kakva je bila, jer su se povukli zbog tog kapetana prve klase koji je u stvari komandovao tom zasjedom. Doveden je živ u nezuk, vjerujte mi, nikoga nije ni čvokom udario, bez obzira na sve žrtve koje smo imali. I razmijenjen je kao živ i znači nikomu nikako zlo nije učinio. Jedino zlo koje mu je učinjeno kad je dovođen u nezuk, zamotane su moći zavojem da ne vidi gdje je. Moj brat Hasib bit će ranjen kod stečaka u Liplju. To je, mjerio sam, ako je vjerovati u ovoj Google aplikaciji, 27 km od slobodne teritorije. Nagazili smo na mine. 4 momka su poginula, 100-tinjak je ranjeno. Ja uzmam mog brata Hasiba i nosim. Ne želim ga ostaviti. Nećete vjerovati. To je bio 5. dan moga proboja kroz, naravno, svakodnevnu pucnjavu, svakodnevno gledanje smrti u oči. Nosio sam mog brata Hasiba koji me molio da ga ostavim i govorio mi je: zašto si slagao da ćeš me ostaviti. Bio je pogođen u lijevu stranu stomaka i njegova crijeva su bila izašla vani. Ja sam to jednostavno rukom vratio, a pri pronalasku kad sam ga našao, jer nije bilo još svanulo, prvo šta mi se desilo, ja sam stavio ruku njemu u stomak i uhvatio ga za crijeva. Tad mi se javio, jer sam ga tražio, nisam ga smio dozvati. I rekao je: boli me, izvadi mi ruku iz stomaka. Osjećaj je kao da uhvatite topal puding. Naravno, previo sam ga nekom majicom mojom, trudeći se da potpuno sam bio svjestan da će umrijeti, ili kako mi muslimani kažemo, preseliti, ali obećao sam majici da će dvojica izaći. Pošto brata Hajre nema na kog sam mislio da će izaći, morao sam donijeti brata Hasiba ili izgubiti život. I odlučio sam nositi ga, nosio sam ga 9,5 sati živog i potpuno svjesnog. Znači nije gubio svijest ni jedne jedine sekunde. Bio je sportista prije rata, jako je volio sport, volio atletiku, bio je prilično razvijen, mišićav i možda ga je ta njegova kondicija i održala u životu. Ali pored svega toga bili smo gladni, žedni, bosi, iscrpljeni. Nosim ga nakon 9,5 sati, upravo pred tim Srbinom koji je bio zarobljen. Moj brat traži da ga spustim, da položim njegovu glavu sebi u krilo. Naravno što sam uradio, mislio sam da traži vode jer je često vodu tražio, a da sam mu dao vode odmah bi umro. Time bi vjerovatno nosio ga na duši, smatrao bi da sam ga ja ubio. Jer su mi doktori rekli, koji su ga vidjeli ni pod razno, nemoj da mu daš vode i da se napije, samo mu kvasi usne. I naravno, kad bi mu pokvasi usne, on bi bio zadovoljan. Mislio sam ponovo da traži vode, međutim, kad sam ga spustio, legao mi je na krilo, u tom momentu nailaze dvojica mojih komšija. Sead i Refik i sjedaju pored mene, preko puta mene i brata, odmah do njih je taj Srbin i da sam bio nekakav, ja bi se odmah osvetio. Nikad ni jedan Srebreničanin nije se osvetio ni za jedno ubijstvo.
Nijedan Podrinjac nikom nije nanio zlo posle svega. Niti će. Nama treba mir i život, a ne rat i zlodjela. Bog će suditi svima nama za sve što smo uradili. Naravno, ja gledam u oči mome bratu i on meni počinje pričati svoje posljednje rečenice gdje mi je rekao, prvo što mi je rekao, žao mi je što neću dugo vidjeti tvoga sina. A kod nas u Bosni je jedan običaj kad se rodi beba, birate osobu koja će prva tu bebu spustiti u kolijevku. Ili bešku, ne znam kako u Sloveniji zovete. Ono za ninane. Zibelko. Da. Ja sam izabrao mog brata Hasiba. Nakon godinu dana starosti birate osobu koja će prva ošišati tu bebu, to je bio moj mlađi brat Hajro. To mi je brat rekao i jedna interesantna stvar, u stvari to je stvar sa kojom ja i liježim i budim se. Hvala Bogu, još uvijek sam pri čistoj pameti, barem smatram tako, možda vi sa strane možete ocijeniti jesam li ja psihički zdrav ili ne. Moj brat je kroz zube uzdahnuo 3 ili 4 puta duboko, pogledao me u oči, stegnuo mi ruku i rekao, reci mami da se nisam patio. I umro je. Pokušali su ga reanimirati, ali nije bilo tu nikakve šanse jer je potpuno iskrvario. Mnogi su me molili da ga ostavim tu na licu mjesta, da ga zagrnemo nečim. Međutim, obećao sam majci i rekao sam, nek poginem i ja neću. Naravno, to je jedino tijelo ubijenog koje je iznešeno iz dubine neprijateljske teritorije u Nezvuk. Ne ponosim se time što sam na neki način po tome poznat. Volio bi da sam poznat po nekoj igranci ili pjesmi ili ljudi u Bosni me znaju, zovu me herojem zbog tog čina. Ne osjećam se nimalo većim herojem od bilo koga drugog koji je preživio rat, pa makar bio star i 1 mjesec. Jer najmlađa žrtva u Potočarima je Fatima Muhić, koja je živjela samo sat vremena. Njoj su četnici, odnosno četnik, stao na vrat sa svojom prljavom nogom i tako je udavio. Tek rođena, ni pupčanica nije bila dobro svezana. Naravno, iznosim brata, tu su moje komšije Sead i Refik koji su rekli da neće mene ostaviti jer sam živ po cijenu također života. Jedna interesantna stvar posle svega ovog, tačno 20 godina poslije rata srešću Seada koji je odselio u Holandiju i nije imao snage da dođe u Bosnu. I srešću Refika, kad sam vidio Refika i kad sam na jednoj mojoj promociji knjige prozvao Refika da izađe na binu samo da ga zagrlim zbog tog dijela što je uradio i rekao sam da samo Allahu dugujem život i tom Refiku jer učinili su dijelo koje je za mene posebno i oni su heroji. Oni nisu imali potrebe da brinu za mojim bratom, ali nisu. U vremenu kada niko ni na kog nije mislio, ostali su sa mnom. I naravno iznosim brata gdje će biti mene oduzet u Nezvuku, gdje će meni doktori saopštiti da sam ranjen. Možda mi nećete vjerovati, moja desna noga bila je u kritičnom stanju, bila se počela crvati. Iz rane su mi izlazile crvi. Jer sam prolazio kroz vodu, zbog svih tih dešavanja zanemario sam sebe, a ranjen sam zajedno sa bratom. Zaista nisam znao da sam ranjen. Tek kad su mi odstranili te crviće iz ovog predjela, počela me rana boljeti i počeo sam gubiti svijest. Jedna nana tu me pitala da jedem, iznijela je kahvu u Nezvuku i nisam vjerovao da sam došao na slobodnu teritoriju jer sam vidio uniformisanu vojsku sa puno naoružanja. Tek kad je jedan momak rekao, imam ja gurabija, moja majka spremna kad sam pošao ovdje, pao mi kamen sa srca.
koliko sam bio sretan što sam izašao, čini mi se da sam bio više tužan, jer daleko bi više volio da sam ja poginuo, a da su njih dvojica živi. Bili su djeca. Djeca tek su ušli u punoljetstvo. I puno mlađi od njih, i puno mlađi od njih. I na kraju ubrzo ću ja saznati da je tokom genocida skoro sva muška familija moja pobijena. Amidže, Amidžići, Tetići, Dajđići, Dajđe, skoro sve. Od jedne moje tetke ubijeno je 5 sinova i muž. I ostala je sama, do skora je živjela. Bukvalno više od svega toga nije ni bila pri čistoj pameti, već je gubila i pamćenje i tako dalje. I šta će se desiti? Među prvim muškarcima dolazim na aerodrom u Tuzli, gdje su smješteni civili koji su dovedeni, i vidjet ću da su tu samo žene, starice, djevojčice i poneko dijete, eventualno poneki starac. Prva osoba koja me dočekala je bio poznati sportski novinar Salije Brkić. Dočekao me i on mi je pomogao da pronađem majku, bili su tamo neki spiskovi. Bojao sam se šta da kažem majici, ali sam ponovo i bratu obećao da ću reći majici ono što je on rekao. I čim sam našao majku, ona je već bila dobila informaciju da sam ja poginuo, da sam ostao tamo daleko. Lažne dezinformacije su bile došle među taj narod koji je bio izbezumljen, to su bili hodajući ljudi, odnosno tijela bez duša, bez osjećaja, bez orijentacije, bez ljudi, odnosno žene koje nisu znale ni gdje su, ni gdje dalje. To vam zaista ne mogu opisati, taj osjećaj kad uđete u masu koja je brojala otprilike možda i 30.000 osoba. Porijedana u šatore i u proporciji i gledaju kao stoku. Gledaju ih sa visoka. Ne žele da im priđu. Stoje preko cijele piste i ne žele prići tamo. Imaju neki ljekari iz Tuzle koji su počela se pojavljivati žutica veoma brzo i tako dalje. I naravno ja prilazim mojoj majici i tražim da sjedni. Čim je sjela, rekao sam: mama, Hajro i Hasib su ubijeni. Hasiba sam donio mrtvog. Znate šta mi je rekla? Sine, lažiš i pala je u nesvijest. Naravno, svaka majka ne vjeruje da je njeno dijete mrtvo i kad ga vidi mrtvog. Nakon medicinske intervencije određenog vremena, svi ljudi koji su me znali nisu vjerovali da sam donio tijelo mrtvog brata. I odjednom pojavljuje se snimak i pojavljuje se ova fotografija koju sam stavio na knjigu. Ovo je fotografija mog izlaska u mezuk. Ovo sam ja i moj brat. Jes mi teško kad vidim ovu fotografiju, ali smatrao sam da, ne da bi me promovisala, bio sam malo ljut i na memorijalni centar u Potočarima, doli je 1 milijardu slika, jedino ove fotografije nema. Doli je isječak iz moje knjige u muzeju, upravo kako sam stavio bratu ruku u crijeva, ali nema fotografije. I bio sam jako ljut i na sebe i na njih i rekao sam da ću ovjekovječiti mog heroja, odnosno moje heroje. I moram vam reći da zaista sad kad se ovo dešava u Gazi, vraća me u Srebrenicu, nemam problema s tim da, bude mi teško pričati, ali nemam problema s tim da ispričam, jer olakšam sebi, puno olakšam. Bude mi kasnije lakše i preponosan sam na ljude kao što ste vi. Jer trpite ovakve kao što sam ja. Slušate toliko pažljivo da ja svoje nastavnike i učitelje nikad ovako nisam slušao kad bi me predavali. Smatram da sam dužan bilo gdje da smo na svijetu, da pamtimo i holokaust i Srebrenicu, ali vam moram reći, nikad ne mogu uporediti holokaust i Srebrenicu. Nikad.
Srebrenica je već savremeno doba bila je u vrijeme kad smo smatrali da smo normalni ljudi, da smo ljudi koji se borimo protiv nuklearnog naoružanja, da smo ljudi koji se borimo za pravdu. I dešava se Srebrenica na oči gled kompletne međunarodne zajednice. Jedan od dokaza zašto ja ne vjerujem međunarodnoj zajednici i zašto Ujedinjene snage postoje samo da bi prali novac, moje lično mišljenje, ja imam pravo na svoje mišljenje, jeste da se upravo dešavaju stvari u Gazi, da neko ubije 12.000 ili 13.000 djece i beba i da niko ne reaguje. Pa to da su vanzemaljci, to treba zaustaviti, a ne da su to Palestinci. Da su Židovi, sa mnom Židovi idu na marš mira. Ja nemam ništa s tim. Evo, načelnik je upoznat. Prošle godine im se izgubio jedan Židov koji je otišao sa mnom u Srebrenicu, vratio se iz Srebrenice, u Njemačkoj živi i pješke je iz Sarajeva otišao za Jerusalim. I spominjao moje ime u Jerusalimu, slao mi natpise, slikao pored džamije sa zlatnom kupolom ili pored plave džamije. I ja se ponosim na to da ljudi me na taj način poštuju. Ali reći ću vam još jednu stvar na što sam zaista posebno ponosan. Posebno sam ponosan na sve Srebreničane koji nikada poslije 95. nisu nikog isprovocirali, a provociraju nas i dan danas. Imate priliku vidjeti na dnevnicima vjerski praznik Božić ne može se slaviti na način da se neko napije voza kamionima kroz mezarje i da puca iz, ne znam da li to bio lažni pištolj ili pravi, ili da se bacaju topovski udari i tako dalje. Uvijek se vjerski praznik slavi u vjerskom objektu, u krugu, porodici, pa pozoveš komšiju. Pozoveš komšiju. Kad svadbu imaš, pozoveš komšiju, ako ti je komšija. Inače, nama je i naređeno da pazimo na komšiju. Ja, kao insan, ne bi smio zaspati, a da znam da mi je komšija gladan. Dužan sam da mu pomognem da ga nahranim, pa da onda mirno zaspim. Ponosan sam upravo na to što se nijedan Srebreničanin nikom nije osvetio. Ali evo, sa ovog mjesta mogu da pozovem i da kažem konačno da ne treba više zadirati i izazivati rat. Ne treba dirati ni Bosnu, ni bilo koju državu, pogotovo na Balkanu. Bojim se da kad bi to planulo, da više ne bi bilo kraja. Ja ću se zahvaliti prije svega načelniku i Ređi Babiću, koji je sad vaš komšija, koji su mene pozvali i počastili da dođem, da budem vaš gost. Usput ću vam reći, ja i knjigu i prodajem, a onaj ko nema pare da je kupi, slobodno neke uzme, halal je. Slobodno neke uzme. Zaradu od ovih knjiga, naravno onu zaradu kad ja platim štampanje, prevoz i tako dalje, svu sam preusmjerio na izgradnju mog sela. Malo nas je ostalo živi, pokušavam izgraditi put u moje selo, uspio sam u neku ruku onu prvu fazu i sad hoću, ako Bog da to asfaltiram, pa uspjeću. Već 2 godine skupio sam 40.000 maraka, valjda ću uspjeti. Doduše, zajedno sa ovim koji su još uvijek živi, ima nas 6. Nas 6 od cijelog sela. Ima, hvala Bogu, djece, rađaju se, ali nije to ono predratno stanje. Znali smo kad pođem u školu pa se ne mogu djeca prebrojati, a sad stanje je takvo kako jeste. Samo u mojoj kući je živjelo nas 8. Sad nas je 4 sa mojom djecom. I moja majka 5, koja mi je susjed, ajde da kažem. Hvala vam još jednom na strpljivosti, izvinite na uzetom vremenu, ne znam ima li što načelnik dodati. Zaista, posebna mi je čast i žao mi je što moram da pričam tužne stvari. Volio bi da sam došao na neku svadbu kod vas, da vidimo neko veselje. Ako Bog da, nadam se da ću prisustvovati takvom jednom činu, obzirom da načelnik vjenčava. Hvala.
Spoštovane gospe in gospodje, izjemno težko je kaj dodati, razen tega, da se tebi, Hasan, iskreno in iz srca zahvaljujem, da si z nami delil eno najbolj bolečih, žalostnih zgodb 20. stoletja ali pa druge polovice 20. stoletja, tvojo osebno izkušnjo. Želim, da se lepo, mirno vrneš v svoj rodni kraj. Hvala. In da ohranimo naše stike in prijateljstvo in da tako, kot sam praviš, Naravno, da se nikoli ne bi več posebna mi je ponovilo. čast. Iskrena hvala. Hvala vama. Ova karta upravo definitivno detaljna je. Karta je precizna i pokazuje put od Srebrenice do Tuzli. Ovo ovamo sivo što vidite, ovo je Srbija, bijelo je Bosna. Preblizu smo se kretali i cijelo vrijeme, evo što vidite, ove crvene tragove, vjerovatno na osnovu moje knjige je opisao ove zasjede. Do sada u Srebrenici je ukopano nepunih 7.000 osoba, traga se za još više od 1.000 osoba za koje prilično više gubimo nadu. Mnoge majke su već umrle, a da nikad nisu pronašle kosti svojih sinova. Jedna od najpoznatijih njih je bila Hajra Čatić, čiji je sin poslao posljednji radio izvještaj, odnosno radio amater je bio, poslao je izvještaj u kom je bukvalno opisao ono što će se, predvidio što će se desiti Srebreničanima. Mogu samo reći, izgovoriti rečenicu koju je bivši rejs Cerić ostavio u Potočarima i mislim da je veoma jaka poruka. Svemogući Bože, molimo te da majčina suza bude najveća osveta, da pravda bude najveća osveta i da se nikada, nigdje i nikome ne ponovi Srebrenica. Nažalost, svjedoci smo da se ponavlja na svim krajevima. Nažalost. Nije slično Srebrenici, ali bojim se da neće se desiti čak i gorije stvari. Hvala vam još jednom. Takole počasi zaključujemo današnji večer. Še enkrat hvala vsem, da ste si vzeli čas za naš pogovor. Za vas smo, ne odhajate, za vas smo pripravili nekaj majhne pogostitve. Še za vse tiste, ki niste razumeli Hasanove želje. Hasan je s seboj prinesel 40 knjig, ki jih lahko dobite tukaj pri njemu. Povedal je tudi, da izkupiček, cena ene knjige je 20 evrov, ves izkupiček je namenjen obnovi njegove vasi, rodne vasi Likari, blizu Srebrenice, tako da, če ima kdo željo, se lahko ustavi tukaj in kupi knjigo. Rekel pa je tudi, če kdo nima denarja ali pa nima s seboj denarja, jo tudi podari in se mu zahvali, da si je pripravljen to knjigo vzeti in prebrati. Hvala, Hasan, še enkrat in lep večer še naprej. Hvala vam.